before me bar timana benu kolli mi puna ka gotaka eka mane ki court to hawal ko foi fund awunda dehawani court tan hawal we nuni hulumale court hawal we fundiyara ekanta ta kurumuge evves ikhtiyare bare noni masale hingumuge bes fursatu neti बाकी गोतका गेकन गेंदम बेणु वेगे एकुलवाल सवाल सीधा कोल्लेविया हेमा आवुंडुगे सवाल की किहिने वेगेन बा तोए मी दान जवने मिदने वसूला खिला कारीगे फुरी कोर्ट दूकों एतन अतोले फहनाला देवर मादुरा शुक्री मैं तिखा इंगोडाना देबे फोल मैं कमिशन वाणी देबे फोल का हवाल को सलीमा अब्दो दीदिया एका कंत तक अलगोना तो नंगा देबे फोल देबे हवाल करे बे फोल कन करे बे फोल तिखा अलगोना का गोत कसने अलगोना सेंगनी गावादा खिलाफ इंगा गोसो कमे के नसी होलमाले कोडुम पेर कोन के समझे फो गावादा खिलाफ कमे अने का हेंगा तोलक फोन वाला मुकी समझे फो गावादा कमिशन हदा फो गावादा खिलाफ शुक्रिया आवड़ हम मिदन नवी हम कमिशन का मेंबर का बात हम सवाल कोल्ली आवड़ हम बेफना सवाल कुरान वर बड़ा शुक्रिया आवड़ के सवाल तक हम रगड़ा जवाब दे थी आदमी शुक्रिया इस तरह मेंबरों के बेस सवाल तक आदिस पे बेफना सवाल बर ए कुरिंग आवड़ दे सवाल फादर नालम बेनो वे मी जुडिशल सर्विस मी आज मी माफ कर दाने हामिद अब्दुल गफूर से बिना फती आउन फुर्सत रो हामिद शुक्रिया शुएब अलगोंड ओलंपियान फुर्ता बेनवनी शुएब विदाल विचे मी बेंच खंडा एली मी राइस नशीद के मसला एक कोट मुशल फाहुन्ने एक खुरिंग एक कोट के वेसा बकर एक खुरिंग बेंच खंडाला फुत्तो खंडालन जेहुंतो देनो विंतर खंडाला फेनेंगे तो मुझे अलग कर दें එහෙම ලෆා කරවෙනි ඒ මස්සල දියුමා ගුලිගෙන්තෝ මේ බෙන්ච් එක කණ්ඩායම මොගේ අරොන්ඩ එංගිෆයි ගොතුග බෙන්ච් කණ්ඩාලනි එතනක හොන්න එමෙ ඉස් ෆන්ඩියාරු ඒ කෝටුගේ එහෙම එමනික ෆාන් බෙන්ච් එක කණ්ඩායම විත ඒ බේෆලා බෙන්ච් එක කණ්ඩායම වාෆා ලෆායක කමිෂන් හොරාලා ෆෝනනේ මෂවරයකේදී එහෙම ඒ මෂවරයකේ දෝරියලම හොරාල ෆෝග කමිෂන් මිකරකම ඒ හොරයන් බේර කොල්ලා කමිෂන් බේනවා බයක බෙන්ච් ආමිස් then ekaman mihar algonmen emenna wes eba olum fila judicial services commission ge mandate um beru kamekama bench khandel maki ehen ekan oen eru egotan ekan hingi sababu kama shweb dekodani kene dendo te algonde gotugas nenge algonde jalsa kanu dan record algonde itureche matika malumat safennu ඒ එතංග ඒ විස්කෝතක මෂවරා කරන නුක්තයි විස්නු ඒ මෙන්ඩේට් ගේ තෙරේග තෝනොත නුන්තෝ algon jalsa hazir nuati nege den recording ga yawa kenne as al recording ado jalsa recording kenne ekala kam kore dane kame to nunto ekala bahasa hinga fa kenne den algon suwala ki judicial services commission ge baddalun takuga mi bahus hinga fumming nuata minwaron kankama mashwara kurayaru funkon kankama amuko deto mihar mikamuga mi fenuni kamuge fummina amuko wadan fe nekkama muli commission anika shoeb ege recording nan adu series ekal suwal tak ufidik fanne alundu suwadaki mi toye e commission ga amuko mi kankama mashwara kurumuga wara kurukuru ko wara ekal gotuka to e kankan dani e algon mi dennevi e belenveri kamuge board commission ka vairu e commission ga mi kankama tibeni sar ganuni befru emi mi kahada nuktatan egotukes e konkal adkade to commission ga algon menna wara haram wati miswal kollani mihar edok shueb nulu ninnawa enemes etange mashwarage femwaru shueb dekodana gotuka kihinetto hunnani etange kankan hinga goi mihar algon dekhe gotuka mihar e befurna mi ganuni gotun kurevene kame ingodana kawani itru mashata kanu dan do algon kiwe de commission ga kankam mashara kurevema nimmutere ekam mi kamuga mashara ko fe kam algon ka recording nakune enge kanne denne by far record nulaves by far mashara kore far kurawa dan kanne shukriya algon deke gotuga algon menge committee ge kamen oversight ki ehme ma algon menge mi oversight unge faha kurewuni ei egota kasada foi kamekkan ei mi faha kure kamaki den algon ehme ma commission ge terega mi faha kurewuni by fahara kankama mashwara kurairu ekama damwa fu mina nugos meti kamek gosata
den ekan algon mena faha kurone mer miga by far awate ge recordum berumus masharata hinga favor by kam miga ebe recordum berum mashara kura hanwa kam algon kanne recording gen nikkalone de yawmiya kun fenna kan lifa yawmiya goriya chilifa kanone ema yawmiya kiya fa recording algon adoing recording gasne far ge record berum emi mashara ko fo dan kan algon shukr algon mes kura coming mi committee to gas eme record no vedana එනමස් දෙන් අලගොන් ඉතින්ෙරි ජුඩිෂල් සර්විසස් කමිෂන් කම වෙෆා එබේ ෆ්ලොන්ගේ යවමියා තක එබේ ෆ්ලොන්ගේ වෙස් ඒ කමුගේ ෆුම්මිනා mi bahus kurban femmer be from kama balaf algon hi kuri ebe from wes visnawan kama ebe from reasoning e yawmi atereng arago eme algon wenna mi faha kurewuni ebe from reasoning e yawmi age terega nekkan eme algon hisabe ekam faha kolla du kolla ne den algon mi hama emme kudu suwalen e mi agulun hori ehna me sida eka diwal kanoe ei mi shweb mi commission ge innawani kotto फास्कोंग आदि एकं लामर को उसूल का एकं कम बदल विगें दिए शुभ मेंबर के नमन करता और ध्यास नोए का मेंबर है एक फोन तो गानो ता फास में और ना दें एहमी मा मिकं हिंगा फो एक की जुडिशियल सर्विसेज कमीशन देहास वनार के गानो सासिंग एकलवाली को तक होती ओवा अलगुन में राइतो के मध्य हैं एस अलगुन में गानो ता फास करो मुंगोस මේ කෝට් එක බෙහෙ ගානුන් ෆාස් කුරි ඒ අලුන් මේ හිතන් ගන්නේ ඒ කෝට් එක බෙහෙ ගානුන් ෆාස් කුරි මා ඉංගේතෝ එකම ගුලිකෙන් අලුන් වෙන රෙකෝඩ් එක ෆෙනේ කොමෙසවර ක මෂවරා කරවනු කන් හුරුමාලේ කෝට් ගේ සක්කම මෙදු මේ ඒ කොමිෂනුම් වෙස් කොමෙසවර ක මාඩු ජස්සාලි කම කොමෙසවර ක ෆෙනේ ඒකත මාඩු ජස්සාලා අනික ඒ කෝට් එකුලවාලු මං ඒ කොන් කාල මෂවරා එක දර්ශන්තෝ එකන් හිඟාදී ඒරුද ඒ ෆුලුන් विस्नी वाकी राशिक कम है कोमे राशिक कोडे मुन्नन जे एगोत बलाफ एदो निम्मी दे निम्मी हमें कन हुड़माले नो विलिमाले का कोडे उन्नन जे न कम गानो बना कम एदो ने कम विलिमाले का दिस नो फेदे कोडे अलगुन सवाल की एगोतन ए मशवरा कुरेरु मी ए गानून तो के साबुन एगोतन हुन डिफाइन कुरेविगेन दिया था माले की मिसाल का माले के सैटेलाइट दे रंग इलेफा ए माले कमा ए मी अलगोंड मी फाह कुरेन अलगोंड मी होदालंग उले कम की इंगे तो जुडिशियल सर्विसेज कमीशन गा कुरा मशवरा तोगा मी अर कुरी का मशवरा तोगा मेती मैंडेटुम बेरुगा कमिंग ओंगिरो एकम फाह तके फास कुरेरो नुकर एमे जुमला को तक अलगोंड धन्यवाद बेनवनी मी देमसला के अलगोंड मी फेनुनी ए कमीशन गे मशवरा तकुगा यवमिया कुरवे फेमवर रीजनिंग नुफेन्न तंग ए अलगोंड ऐप कम कवाती अलगोंड मी शुएबा धन्यवानी शुएबंग एकं एम पा कुरवे तो ए की वेगेन तो ए अलगोंड मी धन्यवानी एका कमीशन के कमिटी के छेया गेंदा गुतकुं वेस एम वेदान दें एम मेंबर न एमसत नागम वेस जेहिदान एम की वेगेन तो ए मेर देमसला के वेस एम वरंग आसासी नुकुता कसालाफा कुरिय को सहुन्नाती ई आद काद तो एतांगे ए ओय शगाफत के सब वाकमे तो नुवता की वेगेन तो ए वानी ए देंग हम अलगोंडा मैं रेवा यौमिया ग नेती की वेन कमने दळोंड कफा ग नु करे बस में यौमिया रेवा खत नारो मसे कुरि का बस बे फ्लो दे नाई की वेन कमने दे शुक्रिया कोर्ट उफदे कोर्ट हम जैसे रोड ताइनी एका एजलसा को बाकी अच्छे सिर कुरा का यौमिया नु कुरा वहां ते के फन हो यकिन बस एजलसा शुक्रिया शोएब दें अलगोंड मिहार मी विष्णुनी मिसवाल तक अलगोंड कुरंजेनी ए कमीशन गे राइस कमा शुक्रिया शोएब शुक्रिया मी इस तरह मेंबर अली वहीद अदी तुर सवाल कोलम बेनवाती फुर्सत दी फदें अलगोंड गे बे सवाल होल मैं को एक फंग करेंगे उस्ताद अली वहीद Allora, fidwad de kame denu mi vidalo mi fahum mi Rais Muhammad Nasheed ka masal diyama mi penal kandelum ga mi olovi gazi ustaz abdo didi ki turu ona da wani mi renis sadi detto renis sadi mi to dem mi olovi penal kandelum commission detto mi ane mi gazim badal kurum gazim badal kurum hos me is befla hosima etana hem befla ko lebuma ede befla commission faun hawa koin gote algonda hawa ko kulliya ka algonda sawu takane medene mi ek isko ngori kori hura court gazi no to e befla huskolli
DDA Salim. The DDA ki Junai Court ke gazi then Mani Kufan me Salim me Kong Haisi to Kunja Singas in a Befleto. Hey, me Rice of Jumba Kamomer Muhammad Wahid La for me. Ah, the rice Fanat. Me Madame Mivano paying I want to hear them me Salim. I want to have what come me on a nobody come. Me Shueb the Hilabafate, Shueb, Masakura Tammy, I want to hear any Masaleke, Aribati Huria come and vest be from Tibetanego, a Masaka, I won't carry Samir and I want to get a me did do Beflecum, me Befla the Kawaki, that did do a good Befla the Kawaki, Feo Kurnas again. Hema, in Gunana to be Sadimaki, Majidi Ganabre, some of the Nazim Kuriga Wakiloka. Than the Diomokuri. I want Adohang, I want the main Kiado. Adohaneto, Adohanto. Ahmad Nazim Majid Ganabre Saki, Pipim Griasi candidate Abdo Yaman gave best friend. I want to hear any day. Is it Mugari? I want me one Kodoka Befene, Mema. I want my MDP Gavadri Riasi candidate Abdo Yaman gave best friend, Majid Ganabre, this Yasimaso, Adiating Emme Kankan Koran Rava, Ahmad Nazim Gavakil. Bagavat को वेलकम आसुन मोहम्मद वहीद के स्लोटेक का जैसी वादे एमडीपी के रियासी कैंडिडेट मोहम्मद नशीद के कैंडिडेट दुवादा बेंच शामिल में कंडाल आवन दे वर साफ दे आवन देखा मैं मी की वेलन तो मैं आवन में मी आदम मोहम्मद आप तो एबेफ्ला गया ना कम घुसेस एउजुर एकनी तो नंगवनी में का शरीयत को गonna मसले में मिसा कति बेफोन ना की फंडियारो हेगे या कमेगा फंडियारो गाने दन्ना या बेदने मेरे फरा ए की बे तिबेफ्ला कबूल करमन तो आदम ए नंगवा नुक्ता शरीयत के मसले के बीमा नो बेदने किया के तिकादा कोम्मे इदारे कमकों ए कोरा कांका कबूल करमन तो ए देन अलगोनो विफरसत का हम ऑब्जर्वेशन को दन्नवाद नि इंसाना भी दुनिया के बस भी कोरानी इम्तिहान नो तो शरीयत algon memme ge hisab bedingen dane ekam jalu me evsmi ge masale me duniya ge kota ko nobedene e algon deke du gon duniya gas meri ham shariyat ge mati e algon ge tagwa verikan ge am don hisab bedingen dane hema adam mohammad konta ko hoda gole shariyat go na masale ka nobe eme kihine to shoye bekan deke wada anone algon se gotta jaw algon gabul nu kuna algon masale ga bench nu ba ko ek gabul korege ek islah korame alami wahada ke den bench anen bayargas bench wadum ge bar me onen shakwa ko fi kamane commission on bar nge den adi commission bench nu ba ko ofedi fo ek gabul korege kamane ham commission ek koren algon dekige algon islah korame wahada kame city lehna se ek ane agenda na koddi algon ade awar baro shukriya sawal tak dawn mugarir ga samal kam dannawada me San online no medo me badon da fashionista me fatrum da barota clear kollo mugarer warabboda ne den e news agency on de ke da gotoga parliament ge contempt of parliament awon sifani ei algon me metana me hasiru korani ki metana anna rohigen tibe jc member ka algon go bolno kor algon vote liye gotakanno algon me vote da fonnani jc ge emha member waki baddo ma genna ehma algon warabboda ge de mugarer me media san online me dus mendurok naade මෙතන මෙන්නනි සිම්මාදාරු කමako haviru no mihar sanno dena ba eko none e haviru knife e sanon dena no sa havira cnn ma raj tv ya me annani de nas mihin parliament ge hingaga raitu node gota e waak feturun e mihar jc ge pdf shada sobe media ge vidala fa me kambodo ge member un take bole ahmad rashid ka be fulaka high court ke fandiyara ka e malgon wala saaf ko medanna wani algon nimma fonnane huriha be fulun genna hennamas waki ehma ekam mugarir saaf ko dinuma kiyawana gol kame algon me emmenge waha kadu hambeno eto shukriya me istri member algon ek demme anna khabali ahmad rashid algon gulu ha vidalawi eba thewon khabali be ane dam be rohigen annam beenuwa mihune commission me gendane ek timnas me dare timanna wara derave tibe wima hangdanna me awna hiwani demme istri member ali wahid sadi shah abdurrahman usti vidal fada awna hiwani malumatuge kushan uleka malun gabul kor awna sonna san online goli malun sida
ಫೋನ್ ಎಬೆ ಫೋನ್ ದೆನ್ನವಿನ್ ಮಿ ಕಮಿಟಿ ಹುಳುವಾಲೆ ಫೆ ಮೆತಿ ಅರುಣ ಮೆ ಮಿಯಗುತು ಮಿರೆ ಹಾಜಿರ್ ಮಿ ಕುರಾನಿ ಶೇಖ್ ಶುಯಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ ಮಿ ಅಬ್ದುಲ್ ದೀದಿಯಾಯ್ ಎ ಮಿರೆಗೆ ವಗುತಂ ಅರುಣ ಮೆನ ಮಿ ಮಿಯಗುತು ಕೆ ಬೆ ಫೋನ್ ಎನ್ನಮಸ್ ಮಿಕಂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಂ ಕುರಿಯ ದಾಣಿ ದಿ ಹೋಮದ್ ಹುಸ್ ಮಿ ಅರುಣ ಮೆ ಬೆ ಫೋನ್ ಹಾಜಿರ್ ಕುರುಂಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣೆ ಎ ಮಿಯಕಿ ವಕಿ ಬೆ ಫಲಕ ಹಾಜಿರ್ ಕುರಾಕ ವಕಿ ಮಿ ಅನೆ ಮಿ ಅನೆ ಅರುಣ ಮೆನ ವಕಿ ಎಬ್ಬಾರ್ಲುನ್ ದೇ ಫರಾತಿಗೆ ಗೊತಕ ಬಯಕ ಹಾಜಿರ್ ಕುರನಿ ಕಿನ್ನು ಅರುಣ ಮೆಗೆ ಫೆಶುಂ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಫರ್ತಾ ಮಿರೆ ಅಗ್ಗಡಿ बेंगोती मी रईत मजलिस का रईस अब्दुल शाहिद एनम सेमिनिक फन राज्य फरावडा मा एकुगा एमन खन वडा नेतमुग सबबुं अरुण शोएब गे स्लोटा बदल को अब्दुल दीदी एग फहम कुरे गेंदा गोतंग अरुण में हम जसवा होती एनम सम मी हुरी मी कमीशन को हुरी हा मेंबर न अरुण मी फुर्सत एनम कमीशनो मिहारो कंगास अमल कुरम गेंदा गोतकी रईत मजलिस के कमिटी आदि हासको मी कमिटी की ओवरसाइट कमिटी कम वेफा मी कमिटी ए बारलु नुदी ए कमीशन के मेंबर मी बेंच मी कोला वडागे एम फहम सिंगा दिया कंदतवगा एवस मसकते कुरिया नुदी नुगेंदी दिया नुदी अति कमीशन के रईस एकंग कुरबा ए वी बाय मेंबर उस बारे वडान वागोतक ए माउन में कमा हिताम कर ए माउन में जिम्मा मसूलियत अदा कर गोतुंग अरुण मिदन्नवनी कमीशन नेकनि वडानु गन्नवन्या फर्दुंगे गोतुगे बे फुन ගෙන්නවාගෙන් වෙස් कमीशन के मेंबर गोतु ගෙන්නවාගෙස් අලු ගොඬ මෙන් कमीशन गोस्कें බලෙන්ජේ බැලුන්ත බලාගෙන් වෙස් අරුණ මිකන් මක් ටකා කුරන්ජේ මසකෙන් අරුණ කුරාන මේ එහෙම සන්න ඔන්ලයින් නු මිහිඳන් ඒ ખબરත රංගල කුරව මන් අරුණ දන්නවා එහෙන් නොන්කම වන්න අරුණ මෙන් ජේ නිසන් ඔන්ලයින් නා මෙදුග අරුණ මෙන් මිනිම මීඩියාග උසූල ඛිලාෆන් අමල් කුරම දාති යා ගුලේ ගොතන් කුරන්ජේ කන්දත කුරු आदमी आकु अरुण के भाई सवाल तंग अरुण धन्यवाद नी अरुण फाहा कुरवे गतुग 30 PM मी अरुण कबूल कुरा गतुग मी अरुण के भाई सवाल तंग पूरी अरुण कबूल कुरा गतुग मी बेंच कंडेलो मुगे कांतत कुरिय गेंदेर ए बेंच कंडेलो मुगा तिब्बे कोंबे फुनत निम्मु गलो नंतक मोडे खानदान अब्दो दीदिया गासिमिन नेवी उनस देखो तो गासिम त इन्नवे नोण कने देन अने फहमीन नेवी अहमद रशीद नेवी सलीम नेवी देन आदम मोहम्मद देन अने हाई कोर्ट फंडर अब्दुल हमीद मी अरुण मेन मिहर मिफाह करवनी बेंच कंडेलो मुगा फहमी बारे टाइम याकुगा मेरा इतो मजली होगा निम्मु में सुप्रीम कोर्ट का हिंगा मन एबदे डायनो इंगे तो फाहमी का मसले देन हमें याकुगा मी शोएब फाह करवे तो मी जे सिंह कांका निम्मु मुगा हासकोन मी हुलमाले कोर्ट के मसले अगुले गोतुं आयरो गानों को कोर्ट हदन चेनी अरुण एदे मेरे अरुण में बेंचा बे गोतुं का मी सवाल बेनफुल का वन्य जवाब बेरो दे इंगे तो बेंच कंडेलो मुगा मी कोर्ट को मी अने मी जहनी मी देने कोर्ट तो गानों में जहनी कोर्ट कंडाला इंगे तो जेएससी कोर्ट कंडेली एक माने कि जेएससी वोट नगागेन 3 वोटु 4 वोटु नगीर जेएससी के हिमनि वडायनवा हुलमाले कोर्ट के मी मजिस्ट्रेट गोतु गहनवा अंगम बेकंबले के फिरिकल में सिमनि वडायनवा गोता ए वोटु नंगवा मी वाणी इंगे तावने के फे गोतु अहमद रशीद वोट देवागेन 4 वोटु ए कन्निमुने देन दरकोट हुशली बेफलक मसले हुशली में मसले स्मिनेंगे जेएससी के रईस मसला बरानेंगा वाफा ए मसले अगुले गोतन सुप्रीम कोर्ट मसला हुशलो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का 4 वने यंग ए वोट लेवी बेफलक के सादम मोहम्मद कबूल फुल करवंत मी अदलवरी कमा इंसाफरी कमा कंगा दिया कम अरुण देखे गोतु आदम मोहम्मद तैना अरुण कमीशन का सेवा देखे आदन को नोइने में कमेता अरुण कबूल को दशरी हमें खिलाफन है बस स्प्रिंग कोर्ट दिन निमियस එහෙම අරුණ අනේ උත්තම මණ්ඩලස් බද්ද කුරේක ෆෝම් මි මුරාජා को गोतें है दे तो इदारे को तिवन कुरे बेस कवन नोना और नंगति मि रंगळे नोने आदन इन्नवे दे विदाळे आदन एक अने तिवन बेंचुन निम्मिये तावन बेंचुन निम्मस दे नुबे रंगळे नोवान है दे विदाळे आदना मिल्ले तनाजुल दान नुहिये एक सादन करब अरुण में अदल इंसाफ का निजाम का मीह कमिल्ले तनाजुलवान कमं अनेकागे हग्गा मुळि हन राजितुंगे हग्गु गेल्ले गोता कंका ममंदारू एकंका तिबमकी एमरंगल गोते नोकने शो गबुल फुल करवंतो मी जेएससी के मेंबर के हैसियतुं करवा हरि होया एकबा गोतगे मतिं एकमशन गे एमहा मेंबर मसके पुल करवम गेंदवाकम अरुण का फुरी हमें कोरे को गबुल न करेंगे तो सियासी कंतत कमसर का वादे फेबर कमीशन तेरेंगे मी कुरुम के फुर्सत एता इतरेगे बेता दे वागते के अरुण में से अरुण दक्कम बेनो वाह के देखेने कम दे निम्मे ने अगले बेतो नो गत
මේ කොමිෂන් ಗ මේ ಕಂಕನ್ ನಿಮ್ಮೆವುಮುಗ කොමිෂන් ජවාಬ್ದಾರಿ මෙවැනි කොමිෂන් මසල හුෂලිකින් ಕಂಕನ್ ನಿಮ್ಮಾಗಿಂತೋ usul gotu en onan commission dekama rais bike khal idari gotu bay city taka jawab dunma commission pass karawa afawe misale gotu alun men committee commission hazirumma denniwima usule gotu mihatana kankurwa gotu ki commission ge badaluma bawa e badaluma ekuga commission nimma gotu mati mikola wadanawani alun mfm foni city agule gotu mi commission ge nimmeumuga e commission ge badaluma ko nimma fa nimmemata are city agule malumen kulli jalsak oi ane sms asa den alun den pa anani kora hamanu wege jalsa no bebune de alun annagot hore hotta anika anane mihar mi commission mi committee hazir noane wahaka mihar wani danna daun secretary general gula mi kine mivi vidali ata gotan nimmi ekam hen algon deke ote ka kantattake de hordan idar gotan nimmi ekam mi kante commission ge emmenna gole ekam mi kante algon gabba nukure ada mille nimmi dane kawka gabul ful kurvanto mi oversight committee yang ebarlo no dekama wanama etanga makarwari hileteri kantattake hingati ekam foruwan kurwa masake puleka de ek algon ka tiga ne ki ekata makarwari kame gengulwa kame de enabase algon deke gotuga adana kai gotuka emeng faatu kun hazir nuwa ka jawab nu de de vidalati man eves mihig wa ke vidal nuwame namaves commission ge menna angafa engewme ka egota horasede ka gota alwan he jawab digen nuwane me shukriya angeto shoeb alun dannawalam beeno me masliya gule gotun JC mi alun me committee hazir numa ge sabun रईत मजीस के मी रईस के मगाम का होने अब्दुल शाहिद मैं मगाम का हैसियतों कमीशन गिरना वा बेफलेंगे एमनिक फानो सिटी फले मी कमीशन मी कोमी अने कमिटी फोनवा फे एकम का कंबड़ फा करवा आदि एकांकंग करविय की गामजीफा उसूला गवादा गवागत कमति नुंकम एहम भी मी कंकम मी गोता हिंगायरु अउन मेन्न एब्बारलो नोदी एकांत त करवा कम वाणमा गबुल फुल करवंतो जेसी जिम्मेदार कुरुमगे मसूलियत कमिटियं एब्बारलो नोदे कम वाणमा ए मेंबरुंगे नोद कमीशन गे मसूलियत अदा कुरवेनी कम यार बात के एकांत तो कानून तक एगोत नुदा खाव बनी मी के एब्बालुन दे कम का नोबने वेन तो नोदे कम बेले अदवर पर शुक्रिया अंगे तो मैं ऐसा मालूम मी शेख शुएब अब्दुर्रहमान आकुगा हम जेफा बदलूं मी हिसाब निमनी देंग आलून में कुरिया गेंदा ने एक फाहुगा मी अब्दुल्ला दीदी आकुगा वही बदलूं और बहुत शुक्रिया